Bisnupur district bangko nai mai Nambol police station longko ba mai Laimaram dang ko asai ngan mai akhat thai mi pum ariu kam the asai lothuan khong suku jang ko lau tat khangwang menun rai thailo mai bam ko tai kariu kan tonge tuna sai Nambol police khau ti thai lo ko mai tang Nambol police OC Navakanta SI Motilal akhani ASI Premananda kani rai thailo mai bam ko tai gwangjaw lo kane Manipur Forensic Team Guanglana Thailo me lam khautai fujin ka metang postmortem su khang rims mor khau phungta kan the tuna sai Thailo me bam khoroi phang me cham thelai na makka metai Dev Dutta katingkum tamru na padai ka pujan Krishna Thobal district tuang Waikong Ningthau manai kho bamaye tuna sai mitong lam kho Thobal police strike case akhatla thau kan the tuna cham therina sai National Development Bank Bangkok Jal Jiban Mission tuang scheme None district khau talo metai asai ngan na sian tigo mok me jang roi November chui na kathum khau national project ka jauna National Highway 37 khau economic blockade ta kai punithe tuna print akhani electronic media khau sa ka metai karyang nai me department roi December kanai long khau bill tipat punithe tumai forwarding letter tigo me thelai na ban tai jai ka swan pada kan the tuna sai Asai Longmai Bazar khau samla menole press conference bam ka me khau JAC spokesperson Alan Pan me rasa ka me kyuto Jal Jivan Mission tan hai 2022 khau roi tanu melang taloi lokan tong the tiki bill tipat mak mai jang roi karyang nai me ka gwai khau memorandum azu ni tilauna sagwang kan tonge tingkum ka thum tang mengan na tipat mak mai bill hai lever ka gwai pai na rendra ma area na bam the tuna ni sa ka ne Imbu na bill phangrai kan mai khautai karyang nai mai azu right 58% hai ka kan tonge tiki asai daw tong bill khauto percentage kak lodat makhangni sakane Imbu na alan roi sa ka mai kyuto department roi bill tipat megan khau joint action committee tong joint bank account khau none district bank ko nai mai nam ka goi tong tigot lau khangni sakane Saba mai lat bam khau hai December kanai ngan milong khau sian tipat mak tong nai thai December kathum khoroi tan mai agitation ka jauna national project akhani National Highway 37 hai economic blockade tai kai punithe tuna chakne ngasi media gi khuthang digi khudong sabal lore hairaga jan jibal mission gi makada NDB gi makada khuthang da akhoi thabak che JAC form tawbaga loina na thabak ase loisille hauki ba sei 2022 23 24 Sahi om phajil lagle adubu thabak oina pangthok taba aikoina agitation kaya sathakre adubu ngasi phaba thabak oina onthok pangam daba asi pendaba kaya ngasi phongtok sabani aduna November 23 gi manung asida loisin darabadi ban makha sathanaba haina aikoi lep khibani adubu December date 2 gi manung asida thabak asi loisin lage paisa si pisin lage haiba matung ena aikoi yanaba thamkhibani adubu December date 2 gi manung asida thabak oina onthok pangam darabadi December date 3 digi economic blockade National Highway 37 national project ka loina na thingjin na ba haibasi akan be phirep lokibani adubu ngasi bill si matang da kana gi khuthang digi MLA or any person digi masi senpham mase kana gi khuthang digi so akoi loroi JC gi khuthang digi joint account digi masi credit tawna ba haibasi akoi akan ba phirep ka launa khibani adubu hairi ba senpham akoi na wana kaya na sukhiba senpham masi digi na mari naina ba authority haiba tare 58% se kakre madugi senpham ga yauna na athuba matam da maduga paisa ga loina na kusin na ba haibasi akoi akan ba khongjang oina lokhibani Kakching Dramatic Union tuang kagan akhat khau nongba saba tuna thaina mai mayang langbam laibak macha roi mak ka mai khau Kakching Dramatic Union roi lungham mak mai indaw kane Nongban saba laibak macha hai November ru na sikiu khau makan tonge asai kamai ta ningtaw mai suna minute kanai hai office barrier ka goi roi silent prayer lalaw kane kamai hai Kakching Dramatic Union tong lila pulup me khau katu suna tan ba me khare tuna sai kamai ka jaw mai lila phai kha daw hai Manipur ka bam bai bai kho pulup law kane
นองบ้านลุยไม่ลุนสุเมเขาให้กะจีเลียงเงตุนะไม่ก็กวยเลยนองบ้านซาบะตุนะไทยนะกะจันให้กาวบุมตรงเงตุนะกักจิง Dramatic Union Secretary Sushil Kumar Roy ติปัดไม่เจเขาแต่สากเน่ One day free medical camp asai Lilong United Club Roy Leng launa Lilong Turel Ahanbi Ubak Thong Bangkonai mai Islamic Cultural Hall kau takai kan the mi tuang kamong hai Lilong United Club Roy pumgai na than thing na bam khang tumai machun bang khau tan pa kan tonge insana raja mai kamong hai Assam Rifle Thobala khani Lilong Assam Rifle kanai Roy kariu na Lilong United Club ta machuang lo mai suna tan pa kan tonge kamong khautai SP Babul Kalam Additional Director MPTC Brigadier Anania CDR 9 Sector Colonel Sandip Misra Commander 4AR Sajat Buyam Mohadyum Convener Lilong United Club Muhammad Nasir Khan Advisor Lilong United Club Kaniroy kamong khautai guang gazau lokane Journal Education Office DPO Zone 3 Thoba Roy Leng launa asai kum khang suna leng pani mai paran Rasibira Suraksan 2024 le kariang naina ZEO Zone 3 Thobal bangko nai mai fill invigilator din pau nun khang jang nai takai ni mai training program asai khaurai ka hauna Thobal DC complex ko nai mai counting hall khau takai kan the ZEO Thobal A Anil Kumar Khani Samagra Shiksha Thobal tong program officer P Sukumar Roy kamong lan palokane training program hai kriang naina ZEO office Thobal tong resource person Sanjoy Roy sakamai kito assessment test ko fill invigilator chuni mai nun ko gwai khang training program hai tat kai to ngai to na sai mi tong test hai Thobal district tong suna jaw pau na tan pangam khang mi tuang training program hai kadai suna ta kai mi tong ngai to na sakane National Highway 37 tidai pakhang ka siam ba mai tan duan hai Kangpokpi district Bangkonai mai Nongdulan kau Ganpati company roi tau dai mai tai bom ka baklo mai tai roi kalam suna mulai jai ka roi Imphal to re guang mai khani jiribam ka roi guang mai gari phai khadu na pungu dau changke khau ding bam the tu na sai pochai phuk mai gari khau tai petrol diesel khani LPG napsam alu telau khani bai bai mai pot phuk mai gari pai na ka jawe tu na sai mulai jai mai tai swak inthan pakhang Ganpati company roi excavator pungu sinsu na karamba me tiki thak mana tau dat kai na ba mai jang roi tan tat me khau injang na bam to ngai tu na sai National Highway 37 tang gari tatmak pijang roi tupul ka roi Bisnupur tat mai chang khau passenger phuk mai gari non jiribam temenglong none khani nungba ka roi pat mai gari goi timik asek tat na bam to ngai passenger gari narap mangna puat phuk mai gari ngan na tat na bam to ngai tu na sai asai hai Bisnupur khau Arambai Tengol roi passenger phuk mai gari asa khau passenger akhat kau dangka phaikhat hai ka kha the tu na sai miku mai thiak hai timik phi tan ta ba mai gari driver ka gwai khang renra ma eriwe tu na sai imbu na miku mai thiak hai hu duan khau tan badat ma khang civil society organization akhani state government to representative sunaba minun ka gwai roi zai milung khau jausin gulau khangni sakane cham ngal lo the